Sawubona sihlobo sami sakavuka udle. Kwangathi uNkulunkulu wetibusiso tonke angakubusisa nalamuhla ngalokuphathekako kuze kuthi nawe ube sibusiso kulabanye. uNkulunkulu longumthombo wendudvuto, uNkulunkulu longumthombo wekubusiseka, uNkulunkulu longumthombo wekuthula. Akakwembathise kuthula kwakhe kuze kuthi noma nguphi lapho ukhona khona ubonakale ngale ngubo yekuthula. Shalom. Lamhla ngicela kukuhlephulela kuso sinkwa sakavuka udle nayi indzaba leku Isaya 49. Ngiyathi kuthi sake sayifunza nawe futhi uyifunzile kanengi. Ithi umfati angalukhohlwa yini luswane lolusebeleni lakhe, nekuthi abede sihawu kumntfwana lamtalako. Bese uthi nome angakhohlwa, kodvwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena. Uyathi kuba khona tikhatsi la kungathi uNkulunkulu ubone ngathi ukukhohliwe. Timo kube ngazuthi tiyakwengama. Kepha uNkulunkulu usayinile ngemavi akhe. Loko la kushito kume kunjalo noma ngabe simo ngakuwe sinjani. Uthi ngingeke ngikukhohlwe mine. Ukudwebele lokho. uNkulunkulu ngathi uticatsanisa nabo bonke bantfu. Sewuyatehlukanisela yena ngebungcwele bakhe. Ngathi uNkulunkulu uthi bangakukhohlwa bantfu kumbe losebenta nabo. Bangakukhohlwa bantfu lokhonda nabo nalothandaza nabo. Bangakukhohlwa bakini. Kepha uNkulunkulu uthi ungangifaki mine kulabo, ngobe mine ngingeke ngikukhohlwe. Kukhona tikhatsi, khumbula umsindisi wami ale ngesiphambanweni. Washo emagama lamatima wathi, "Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?" Ngazi ukuthi bekathi ungikhohlwelani, ngoba nyalo ngilenga la esiphambanweni. Nkulunkulu wami, sewungikhohlwa njani? Ungangephuli kunasi simo sekuhlaziseka sekuba inhlekisa. Ungishiya njani? Ungikhohlwa njani? Ngoba wena usayine ngelivi lakho, wathi ungeke ungikhohlwe. uNkulunkulu wabonakala, wamvusa Jesu emva kwalebe kubukeka ngathi kulihlazo lekulenga esiphambanweni. Emva kwalobo buhlungu, uNkulunkulu wakhombisa ukuthi bengingakakukhohlwa, kepha bengilungisele ukuthi sebakwendile konke bantfu baze bakufaka phasi emgodzini ethuneni ekugcineni kwempilo. Mina uNkulunkulu ngitakuphakamisa ngesikhathi bantu bakufake phasi. Mina ngitakukhokha ngesikhathi bantu bakufake emathuneni. Mina ngitakwenyusela ezulwini etulu ngesikhathi bantu bakweyusela emathuneni emathunjini emhlaba. uNkulunkulu uthini? uNkulunkulu uthi ungukhunjuliwe. Uthi uNkulunkulu makukhona into langakwadi kuyenda yinye, kukukhohlwa. Akakwadi kukhohlwa ngawe uNkulunkulu. Kusho ukuthi mangabe kukhona la uthi khanza ungene khona, uNkulunkulu ngingaze ngikhulume amagama lengiyive kubantfu besifazane labamunyisako. Bathi kunhlonhlotha libele. Lolu bisi luyakhuluma luthi kunemntfwana lekumele amunye. Kwangathi
naNkulunkulu kuba khona lokunhlonhlothako ngawe uma ngabe angakuboni. uNkulunkulu uyacabanga ngawe, ungukhunjuliwe wakhe. Amen.